Moko bengi bubune ngene pendekar ya. Apa? Bubu tidur tempatnya pendekar. Ntar makan mendoan sama cabe. Sama cabe. Ya. Sama kupat. Sate. Puasa. Hah? Sate kelinci. Puasa. Oh, sate kelinci jauh. Jauh. Di sana. Batu Raden. Mending mendoan ya. Pen cemplak. Ah. Pen mantep. Mendoan gurih, sedep. Cabe suka cabe, cengek. Kurang suka, nggak suka pedes. Mendoan karo kupat yo. Kupat mau semam kupat tahu kupat. Mendoan Purwokerto. Oh. Oke, kemudian aku Sedep. lagi umur 44.